Assalamu alaikum. O yi o gere fejiro ɗo ɗen géopolitique molanaɗo victoire kadi molanaɗo Iran heɓi victoire molanaɗo ɓe heɓi fi hon ɗum. Mi ƴetta exemple Firawna o ton andi Firawna hari mo maccinɗinde yimɓe mo wadde ko faala hay wonɓe ɓe ley koyɗe makko ko ɓuraninta ko wa qalal mala'u min qawmi Firawna ɓen tigi haade ɓe suusata Firawna ka annabi Musa aruno annabi Musa dartimo en jangi suratu Shu'ara waade o waɗi o challenge mo ari ha kapale hollugol mo wona o fus wona o reweteɗo wona kanko woni Allah wona kanko ɓuri towde ɗum ɗo weltini heddiɓɓen fof ko ɗum waɗi iwtirgol maɓɓe ngol ɓaawa annabi Musa mbile ɓen e kala gomɗinoɓe mettano fi kono mi woni artude mi waɗino vidéo go explique gol géopolitique feƴƴuno ɗon histoire on kono Amérique wallitorno Iran fi nucléaire on ha révolution o waɗi hande kadi Iran yiltiti jokkodiri e Russie ha no woni ardude noon ka fewndo ɗo wano o BRICS maɓɓe hiɓe litude fi ittugol dollar on Iran arino ha pétrole maɓɓe wona e dollar donc ɗum noon fof no tawa e guere on Israël ka jooɗi ɗon Amérique fayda ko alahu maɓɓe kun noon hakkude arabu ɓen ɗon joni noon kamɓe arabu ɓen tigi ɓe suusatano Israël hersa kanko on to waɗi hersa waɗu ka kanko gil mabba wil fof ko inneteno Israël goɗɗo wataɓe memude défense systéme maɓɓe on iron dome maɓɓe on yiyama goɗɗo ari paaciniɓe goɗɗo ari ñabbiniɓe donc par ce que wona Israël tun noon son haalane ko leyɗe nettoɗen fof Amérique France Angleterre Allemagne ɓeɗo fopp no tawa e défense Israël on donc si Iran ari wawi arde malgré on protection on fof ñabbiniɓe ɗum ko victoire molanaɗo noon arabuɓe fof no welti hay si teɓe suusata hollude welo maɓɓe on et puis si ɗum ɗo feƴƴi Iran ɓurta heɓude doole Iran ɓurta respectede par ce que kamɓe arabuɓe hande kadi wonnoɓe arde ƴuwo ɓawo Amérique ma ƴuwoyo nokkugo ɓe daara hande kadi ko onno ɓe yehirta ɓe ƴuwo ley koyɗe Iran par ce que ɓe yi Iran ñabbinimo ɓe hulayno on goto e maɓɓe suusatano Israël saabu Amérique Égypte suusataɓe Koweït suusata Émirats suusata Jordan suusata Syrie suusata ɓeɗo fof joni ɓay tum ɓe yi Iran wawi ɓe ñabbinde haysi ɓe wolata ka kene kono arabu fopp no welti donc victoire molanaɗo Iran heeɓi ɓe cuyni o satan yahojo yo yahu ka yiite kono ka yaltitiɗo wona ɗon o miƴƴino yiyama ko échec Iran code maɓɓe jogitino on Iran bonniti code on o défense systéme maɓɓe Iran holli sa bombardimo rocket ji buyi o ronkay hande kadi ɓe ɗumanno donc leyɗe heddiɗen fof andi ko hersa molanaka Amérique heeɓi ko hersa molanaka portoɓen heeɓi donc ɗum ɗo ɓurta jonnude doole alliance ɗeya leyɗe ok ko Amérique ɗo de mi woni miɗo yiɗi ndi leydi mi heeɓi bénéfice buya ndi leydi mi jangi ɗo ɗen mi business amon ko ɗo woni ɓe guure nden ko ɗo woni kono noon tooñe ko tooñe ok siɗa suti pijugo ko ɓe woni ko wadde ɗa andi ko tooñe ɓe woni wadde goɗɗum ɗum quel que soit les conditions goto doit ka supportude tooñe nokku kala ka woniri donc victoire molanaɗo Iran heeɓi yawgol paacinaɓe hari ko kukuru joni noon ko wonno kon kuku iwi andi si goɗɗo ari ko kukuru goɗɗo ari bonniti ɗum ɗon maɓe ni ko kuye rundu nanga e goɗɗo ari holli kuye ko fenande donc hande kadi ɓe yani few et puis israélien ɓe ɓen tigui wonɓe ɓen ɗon ɓe heɓali hakkil par ce que hay sutiɗa yiyay iranien ɓe ɓen koɓe woni comme ferme e valeur ji maɓɓe ɗin yiɗugol leydi maɓɓe ndin awataɓe comparude e Israël e yi Israël fettu tun
yimɓe ɓen fof ƴetti valise jemum nangi laawol Amérique nangi laawol Europe kono est ce que goɗɗo yi iranien jo no paaka valise jemum ina no yaade nokku goo ko ɗum yiɗugol leydi mum hara quel que soit les conditions a maayay ka leydi ma ɗon hiɓe maayande leydi maɓɓe ni ɓeeɗa waɗi pande wotere tun fop ƴetti valise je nangi laawol haɓangol so ko hollugol leydi ndin ha fi leydi ndin ɓe yiɗi ko dogguɓe nokku goo tun aɗi jooɗi ɗon waɗa e tum pan ɓe doga ɓe yahata Brooklyn ma ɓe yaha Paris ma ɓe hoota Florida ma ɓe yaha Pologne ok donc ko leeso molanaɗo waɗi ɗo ɗen Amérique di doit dartude systéme maɓɓe on ɓe andi ɓe jangi ɗo leeso molnaɗo Trump ko ɗum waɗi bimbi ɗo ɗen joni ko Israel woni o kambande o enna o ronki ok par ce que ɓe yi échec on ko ɓe woni nde ɓe bombardi ɓe yano ɓuuri ɓe stratégie ɓe ƴettino iranium ko ɓe jogiti kon fof ɓe mari et puis ɗum ɗo ɓurta ɓe puusude hande kadi ɓe continua développement nucléaire maɓɓe on Chine wallitotoɓe Corée du Nord wallitotoɓe Russie wallitotoɓe andi ko échec par ce que ɓe yi faiblesse on kon to woni yo Allah hisin jama on yo Allah addan en ɓuttoye aduna on merci bonne journée